bagahagurutsa indege nk'ikiguzi cy'ibyo bateganya gukora bavuga bati tubishinje Ukraine ariko banayiteze bayitezemo ibibombe kugira ngo ize guturikana abo bantu ivuga ubundi izi mfungwa z'intambara kabuki tuzihereza Ukraine uwazikoreraho uyu mwitozo tuyitege indege igende ze kubastinga ishwanyuke ariko ubwabo bashwanyuke nk'abasirikare ihombe kabiri ariko tunabitware mu rwego mpuzamahanga turege Ukraine ko yavogereye ikirere cyacu n'iki n'ibintu nk'ibyo kuko uribaza agace ka Belgorod n'agace ni intara y'Uburusiya yegeranye na Ukraine n'ubundi gasanzwe kaberamo ibitero bya Ukraine n'amadrone yawe n'imbunda zirasakura zawe zirahagera ariko se Uburusiya ni igihugu kidafite air defense yo kurinda ikirere cyabo ku buryo misiriza ikandegera kuri target yari ifite batanayiburijemo ubu tuvuye ko kandi ndabizi bafite imbunda bita S-300 S-400 z'ubwirinzi bw'ikirere zihambaye ku isi none akarere intara z'Uburusiya zegereye Ukraine ubwo ziba zahindutse kandi intara ziri muri zone opérationnelle ni nk'iwa mu rukweto kuko icyo gihugu kiri aho ngaho mu Burayi bwo hagati nyine Uburusiya bushaka kukirwanaho nk'inyungu zabyo kiri mu Burayi bwo hagati ariko kikanibona ko Sweden kimara kujya muri NATO na Norvège gizagiramo na Estonia ku rundi ruhande na Latvia na Finland Uburusiya bukibaza tuzakomeza kumanajinga cya gihugu kimeze gute duciye none muri NATO duciye muri NATO hagati urumva ubwo hari inyungu zabo binavuze ngo NATO ifunze ikitafunga n'amazi magari yo muri nyanja ya Baltic urumva kuko hari ibirometero utera ku nyanja uva ku butaka bwawe bikaba byiswa amazi magari wese yemeye kwisanzuramo mu yandi magambo rero uko Sweden ijya muri NATO na Finland gizagiramo na za Latvia zagezemo na za Estonia agace ka Kaliningrad ku Burusiya gafite ubukungu n'ubutwaro bikomeye kazakomeza kuba nk'akari enclave akari muri enclave wabonye ko abafaransa bafite position barimo ndetse ubu Burayi muri rusange burimo gusaba ko habaho leta ebyiri Palestina na Israel bibana mu mahoro nubwo Netanyahu yabyanze ariko aratera imigeri ku mihunda ibyo yigira byose nibakomeza kumushyiraho pressure Israel izemera yuko izo leta zibaho byanze bikunze nuko gusa bizateza ikibazo kuko nta Israel yemera yuko Yerusalemu iba umujyi ugabanywa n'amaleta abiri mu gihe abanyapalestina bavuga ati natwe ni kapitali yacu bamwe bafata uriya rusengero abayahudi bakarwita gutya abandi nabo bakarwita akasa urusengero rwabo ibyo rero bazabipfa kuko Israel igira intego ivuga ngo Yerusalemu ni umujyi utagabanyika c'est une ville indivisible ibyo rero bashobora kubirwanira nk'imyaka 500 cyangwa 1000 ariko n'abayahudi n'abarabu baremera kubirwanira kandi aho isi igeze uyu munsi birimo kugaragara yuko kuvuga ngo ni igihugu cy'igihanganye mu gisirikare ngo tuzi kurwana turabayahudi n'abarabu ntagarije nabo bazi kurwana nibe Israel irwanya amezi 3 n'iminsi irenga ubageza ku munsi ngira ngo w'109 w'intambara niba tuzari 110 ubu ngubu Israel irananiwe kurwana na Hamas bikabiyanya amezi 3 kandi yararasha abarabu iminsi 6 yonyine kabatsinda muri 37 birakwereka ngo nanyine ndabyara umuhungu Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera Mondestone you are my number one Mondestone nukuri turakwemera Reka twongere dikaze nshuti bakunzi ba Mondestone TV mbese na Mondestone official aho muri hose ku isi migabane itandukanye na cyane cyane abantu bari muri Amerika abari Canada abari Belgique Tanzania Uganda Kenya na Republika ya Demokarasi ya Kongo abari Burundi tutibagiwe abari mu Rwanda mu turere twose tugize igihugu mbese n'umujyi wa Kigali tubabwire ko tubakunda cyane nkuko namwe mwabitweretse ni iby'agaciro kuri wowe wakoze subscribe nawe turayikora ikore kugira ngo dukomeze tubane biganiro byacu bitandukanye reka tunasuhuze abantu bari muri Scandinavia hari mwatwandikiye aduga ati muze mudusuhuza natwe twabivuze ibiganiro by'ubutaha cy'ubushize nako aduga natwe muze mudusuhuza bari muri Scandinavia ubwo turategereje abantu bari Australia nabo batubwire nabo bivuge gaze tubasuhuza aho bari hose n'abari mu bigo by'abarabu namwe tubategereje byandike muri comment kugira ngo dukomeze tubane
mu biganiro byacu bitandukanye. Nk'uko bisanzwe umutumirwa wacu musanzwe mumenyereye nta wundi ni David Mareshale. David Mareshale, amakuru? Ndaho ndashima Imana Modesto. Ndashima Imana, nta kibazo kidasanzwe mfitegeyeho. Turongeye turakwakiriye kandi kuri Modesto TV. Mwakoze cyane kandi mbifurije umugisha w'Imana kunyakira. Yego. Tunasuhuza abantu bose bumva ikirundi mbese n'ikinyarwanda aho bari hose mu migabane itandukanye, tubabwira yuko tubakunda. Nawe ugifungura ari bwa mbere ugeze kuri Modesto TV, cyo twagusaba nuko wahita ukora subscribe ndetse cyangwa se ukore s'abonner kugira ngo nawe umwe mu bakunzi ba Modesto TV uzaza ubona ibiganiro uko tubirekuye nawe bikugeraho bako kanya. Nkuko musanzwe bimenyereye, uyu munsi tugiye kuzenguruka isi yose turebe ibibazo biri mu isi, turebe intambara uko zimeze. Reka duhere muri Ukraine. Ukraine hari amakuru ari kuvugwa yuko abarusiya indege yabo Ukraine yahanuye indege y'abarusiya y'intambara, bikavuga ko yari irimo imfungwa z'intambara ashika 65. Ese umuntu yavuga ko tari bwumve Ukraine yanura indege mu Rusiya? Ntabwo twavuga ko ari Uburusiya bwarayiteze Ukraine kuko harimo imfungwa zabo kugira ngo barebe uburyo bazana ikirego muri murukiko mpuzamahanga. Simbizi niba ariko twabivuga, ariko agace kwanzira ndege ntabwo ari igisirikare, ntabwo wabona indege y'intambara, ni indege za transport z'igisirikare. Kuko indege z'intambara ziciyemo ibice bitandukanye, indege za gisirikare ziciyemo ibice bitandukanye, indege z'indwanyi, indege zitwara imizigo cyangwa se zitwara ingabo ku rugamba n'ibikoresho n'iki byose. Iriya ndege yo ntabwo ari indege y'indwanyi ngo tuvuge ngo radar za Ukraine zarayirebye zibona ko ari indege ije kurwana. Ariko tukiri aho ngaho, umbabarire gukoresha ubwo buryo, n'ubundi n'indege burya zitari z'intambara, zitari za gisirikare ngo ni fighter jets zije kurasa zije kugira gute. Ziriya ndege zishobora gukora ibikorwa byinshi nabyo by'igisirikare bisa n'intambara, kuko zishobora gutata zifite amakamera. Ako kantu ndagira ngo nkakosore, kuba indege idashumitseho imbunda ntibivuze ko itahindutse y'intambara. Sinivuguruje, ariko ni umucyo nshaka gushyiraho. Ikindi, hari ibibombe bimwe mu bihugu bakoresha uburyo bwo kurariga no kujugunya ikintu, ukaba ntabwo kirashe ariko urakijugunya ahantu. Ni ibintu biba bimeze nko mu magunguru. Ingabo za Kongo FARDC zirabikoresha, zabikoreshaga mu ntambara za 2009 na 2003 bakirwana mu gihe cya LCD. Ntabwo zari indege z'indwanyi nko yasikoye ijya kurwana, zari indege zibita Antonov z'Abarusiya. Rero ibyo bintu urabona ukuntu ingunguru ingana, ni ibibombe bikorwa bakabitunganya, bakaba bazi ngo ntibazakirasa nk'ibombe, ahubwo bazakirekurira ahantu, aho bakirekuriye kihaturiye gishobora gushwanyuza n'umujyi. Ibyo ndabivuze kugira ngo nisegure kuba indege isize irangi ry'umweru igize gute, bivuze ko yagenda bakaza ifite nk'ibyo bigunguru nk'icumi cyangwa 20 cyangwa 100, ikagenda ihereza buri bantu bose irasiyo yabo. Kandi kuko ziratumbagira birenze, urumva giturukaho kiri kikikubita hasi gifite uburemere bwo gushwanyuka, kigada gisenya aho kirashe. Ntabwo muri Kongo muri FARDC bakibikoresha y'ubu ngubu. Ni urugero nari ntanze. Rero ntabwo nari ryo gusobanura ngo iriya ndege ngo yari intambara ki, yari imeze gute. Ni nkuko wanavuga uti wenda nta n'umuntu yari itwaye, urumva yari yo yonyine. Ni nkuko wanavuga uti mbere yo kujya kuri Ukraine ngo yarayirashe, kuko turabigeraho nabyo, yashobora kuba yaranapfuye nka Prigogine, bagahagurutsa indege nk'ikiguzi cy'ibyo bateganya gukora. Bavuga bati tubishinje Ukraine, ariko banayiteze, bayitezemo ibibombe kugira ngo ize guturikana abo bantu. Ivuga ubundi izi mfungwa z'intambara kabuki tuzihereza Ukraine, uwazikoreraho uyu mwitozo tuyitege indege igende ze kubastinga ishwanyuke, ariko ubwabo bashwanyuke nk'abasirikare ihombe kabiri. Ariko tunabitware mu rwego mpuzamahanga turege Ukraine ko yavogereye ikirere cyacu. N'iki ibintu nk'ibyo, kuko uribaza agace ka Belgorod n'agace n'intara y'Uburusiya yegeranye na Ukraine, n'ubundi gasanzwe kaberamo ibitero bya Ukraine n'amadrone yawe n'imbunda zirasakura zabo zirahagera. Ariko se Uburusiya ni igihugu kidafite air defense yo kurinda ikirere cyabo.
ku buryo misiriza ikagenda igera kuri target yari ifite batanayiburijemo. Ubu tuvuge ko kandi ndabizi bafite imbunda bita S-300 S-400 z'ubwirinzi bw'ikirere zihambaye ku isi. None akarere intara z'Uburusiya zegereye Ukraine ubwo ziba zahindutse ko intara ziri muri zone opérationnelle. Icyo kirere ko kitarinzwe ngo kirindirwe n'izo ndege za gisivile, bivuze ngo Ukraine ifite uburenganzira bwo kurasa indege yose ibonye inyura mu kirere cy'Uburusiya. Niko byahindutse niba koko nta gakino karimo. Yego. So kuraswa kw'indege birashoboka, kandi mu butasi bwa Ukraine nta nubwo na Ukraine ari abaswa ngo beberwe indege yahagurutse itwaye imfungwa zabo, kuko niba Israel uyu munsi iri ikiri kumenya aho umufungwa wayo, aho imbohe yayo iri muri Hamas ifungiye, Israel ugiye inatangaza imfungwa yapfuye kandi ifuzwe na Hamas, kandi ibyo bintu ukasanga nibyo. Biravuze ngo Israel birabigoye kumva ko ibizaho izo mfungwa ziri, gusa ari ikibazo cyo kuhagera. Ariko irabimenya byanze bikunze, abapfuye abagize gute, abarwaye yabasabiye n'imiti muri no minsi baboherejwe. Mu yandi magambo, hari uburyo ibihugu byatata ku buryo imfungwa 65 zipakirwa indege. Ubutasi bwa Ukraine ntabwo bwabiyoberwa, zijyanywe zivuye baba babizi. None se niba bumvise ko imfungwa zabo zipakiwe indege bajya kuyitega ngo bayirase kuyihe nyungu? Wari kumbaza uti ese Ukraine ntiyakwirasira izo mfungwa kugira ngo ibishije Uburusiya? Nkuko wambaje uti ntabwo Russia yazirasa ngo ibishije Ukraine. Ikiriho nuko nubwo impfu z'abasirikare, abantu bambaye uniform zidakunze kuza mu mpfu zikunze kuburanwa mu rwego mpuzamahanga ko babashinjwa ko n'ubundi bagiye mu gisirikare biteguye gupfa, ariko giye mbona ko ibyo bidakuraho ko abasirikare biremwa muntu. Simbona impamvu yo kuba abasirikare ba Ukraine b'imfungwa bafite amategeko abagenga mpuzamahanga ari abo gukinirwaho udukino twa politike ko kuraswa indege ngo byitirirwe kanaka. Dr. Faso mfite imyumvire yanjye bwite urambaza isobanura ko umuntu wese ukinira imikino ku kiremwa muntu gutyo biramugaruka. Nta muntu ku isi kamara, ube Putin ube Zelensky, imikino wose wakina wikinira ku kiremwa muntu ako kageni bibaye agakino koko biba bizakugaruka. Burya niyo mpamvu ubona hari abanyapolitike navuga ngo bagira amasaziro agoye bitewe n'udukino bakina ku mikino ku buzima bw'abantu, kuko bari abasirikare 35 ni abasirikare bari mu kazi, bafite abana, bafite imiryango, bafite iki n'iki, ndi marangamutima asanzwe. Waba Putin nawe uzi ko Ukraine bita bawe bajya banahana imbohe. Urumva abasirikare basanzwe ntacyo mwapfaga. Indege yabo yaraswa na Ukraine, yaraswa n'Uburusiya babishaka kujya gukinira agakino kuri abo ngabo, mwabuze aho murwanira, mwabuze aho mukinira imikino nk'iyo ngiyo. Ubwo rero nahanyagasani n'izo mbohe, Imana iz'urukundo ridashira. Ubwo nyine uwabikoze wese Nyagasana azayimubaza. Yego, tukiri kwizo mbohe, hari ahantu waruvuze yuko ngo umuntu yagiye mu gisirikare nyine ari umusirikare, ariko se amategeko mpuzamahanga nta hantu hariho ko imfungwa igomba kurengerwa amategeko agenga imfungwa? Amategeko agenga imfungwa n'imbohe z'intambara arahari. Arahari, nayo mpamvu Ukraine na Russia bajya bahana imbohe. Ntabwo ari ibintu biri aho ngaho gusa nk'ibidafite amategeko bigenderaho. Yego. Ariko ngo nawe urabizi mu kibazo wambajije, imfungwa sifite uburenganzira bwo kwiburanira. Murampakira indege ntimumpakira, murampakira muri iyi ntimumpakira muri iriya. Imbohe y'intambara urumva hari urwinyagamburiro rifite ku buryo ubusanzwe ataraba n'imbohe akiri no mu gisirikare gisanzwe ntabwo yigengaga, kuko yarahiriye icyo kuvuga ngo suwe ngo yigenge. Aho mujyanye muri komando majya hariya, aho mujyanye ajya hariya. Ntabwo ntekereza ko muri komando ba militaire mumanza kujya inama n'abakomandaza ngo mukore referendum, mukore amatora ngo mwemeze yuko muri bujye hariya. Noneho yahirutse imbohe azwera akibazwa kuba imbohe y'intambara, yari afite kwiburana ariko ntabifite. Ni nayo mpamvu n'amategeko abarengera nk'afite intege nkeya, urumva, mu rwego mpuzamahanga. Ariko se yubahirizwa nande? Kuko burya hari itegeko, hari na executive iri bushyire mu bikorwa. Amategeko y'intambara agenga imbohe ashyirwa mu bikorwa n'abandi. Niba n'umusirikare usanzwe utahinduka imbohe atigenga, uwahindutse imbohe n'iki? Nahanyagasani wenyine ntuze kumbwira ibindi. Amategeko arubahirizwa rero, yakabaye yubahirizwa. Ariko abashatse kugukinisha drama biri mu nyungu zabo ntabwo babura kwigukinisha, kuko ntafite ubwinyagamburiro no kuvuga ngo simbyemera nk'ibi ndabyemera. So ngiye ntekereza ko twagiye tugira abantu bakomeye mu rwego mpuzamahanga bitwa Henry Code na wumvise bashyize imiryango nka Croix Rouge n'abandi bose. Hari igihe kizagera ko isi igenda itera imbere.
ikanagena ntihazabura nk'umujenerali retired ku isi warwanya intambara ikomeye uzashyira nk'umuryango uharanira imbohe z'intambara by'umwihariko pana ngo red cross ijye mu basivili no mu basirikare bagashyiraho red cross ya gisirikare kugira ngo imbohe zijye zibungwabungwa n'abakomerekeye ku rugamba cyangwa se bigashyirwaho amategeko ahanirwa mu rwego ntabwo babyita dégâts collatéraux ntabwo bava umusirikare yarashwe ni dégâts collatéraux cyangwa se burende yarashwe ngo ni dégâts collatéraux oya barabara inzu z'abaturage barabara iki n'iki ko byaguye mu mporero y'amasasu ariko we nyine ntacyo avuze iryo jambo ntacyo avuze kandi ari umuntu wahirimberaga igihugu cye numvise Russia irimo guterana amagambo na Ukraine donc byahindutse case yo guterana amagambo ndetse hari naho babonye Russia isa nkaho ishaka kugira impuhwe nyinshi kurusha Ukraine yaziriya mbohe Ukraine iracyari muri political games yabihinduye intambara aho kugira ngo ubundi nka buriya mbikubwiza ukuri nka Ukraine yagombye gushyiraho icyunamo cy'abaraseke 35 barashwe gutyo ariko Russia irimo kubigira intwaro y'intambara yo kwangisha nk'abasirikare cyangwa abaturage. Zelensky yarashe indege yari itwaye imbohe ze urumva gusa wibuka ko no mu ntambara ya Hamas na Israel turaza kuhagera naho hari imbohe Hamas yatwaye zikoresheje ibyo kurya zahabwaga byasagutse zandika ku rukuta ko ari imbohe z'intambara bashyira ikimenyetso SOS ngira ngo cyerekana ko aho hantu hadakwiye kuraswa. Ingabo zari zihageze zirabarasa zigira ngo nagakino Hamas yakoze ishaka kubiturikirizaho. Israel birihekuye en fait nubwo turi kuri Mondestone TV tuvuga tutese wendigera he ku rwego rw'isi imbohe z'intambara zaba z'abasivile batwaye bunyago zaba z'abasirikare bagiye muri ubwo buryo ziri mu kaga mu rwego rw'isi. Wabonye zatangajwe na M23 z'abarundi. Perezida w'u Burundi yishimiye ati nabo muri RD Tabara kugeza igihugu kihakana abasirikare bacyo bafashwe kandi berekana ibirango byabo byo mu ngabo z'igihugu. Ntago ari ikimenyetso bwite ntakuka cyerekana ko abasirikare b'abarundi koko. Ariko ibyibanze byari bihari. Yego. Ikibazo byari byari ntabwo nemeza sinibone impamvu M23 niba ari umuredi Tabara w'umurundi yafashe ari kunanirwa kwerekana ko ari umuredi Tabara yafashe. Niba ari umunyatura niba ari umuki. Ngo tubone ko yabitangaje hubutse ariko imfungwa z'intambara zigeze ku rwego n'ibihugu byazo zaturutse bo zibyihakana harimo nk'izo z'u Burundi ngo haye urugero. So ubwo rero sinzi ngo ni Mareshale ni General Mareshale uzashyiraho umuryango urumva ariko imbohe z'intambara ziri mu kaga nizikomeza kuba mu kaga gutya rero bizabyara kandi kaga gakomeye cyane kuko buriya umwana wapfushije se cyangwa nyina muri ziriya mbohe zarashwe bivugwa ko zarashwe na Ukraine w'Uburusiya. Icyahinduka cyo nawe uracyumva as human being niba koko byemejwe ko iyo ntuze yarashwe na misile za Ukraine ashobora guhinduka umureberi kuri Ukraine urumva ashobora guhinduka umureberi byisumbuye kuri Putin. Icyahinduka cyo uracyumva nawe azakura afite aya mateka ashobora kuzakurana amateka yo guhora se cyangwa nyina ubwo siteye imbere ariko yose azagucyurwa kuko izindi mpuhwe ziturwa uwo mwana byari kwa affectinga dadi we cyangwa mami we ariko ntibya affectinga wa muhungu we erega no kubyehe byororoka mwisi nuko ibyehe byororoka mwisi imbohe z'intambara ziri mu kaga gusa abantu batwihanganiye badukurikiye ntago ijwi bakuze kuryumva ritabariza imbohe z'intambara kuko bumva ngo zarahiriye kujya mu ntambara ariko nabo ni abantu. Umusirikare ni umuntu muri Israel yo igira n'amateka niyo mu Rwanda uko batwarira imibiri imirambo barayirwanira mpaka cyangwa mukayiburana. Hari umubiri umurambo bigeze kuburana wabaga mu Rusia wari umaze imyaka hafi 50 baramukurikirana cyane. Erega amategeko n'icyo avuga n'ubundi no mu buzima busanzwe amategeko atugenga ushinyaguriye umurambo aragira gute amategeko aramuhanabira neza. None rebaze gushinyagurira imbohe igifite umubiri iyo mbohe mwayikina n'imikino ya politike y'iki ndumva ndimo kuzamura amajwi cyane yo kuburanira imbohe kandi ntabwo ndi imbohe jewe nzashyiraho umuryango wo kuburanira imbohe. Ku musirikare ngo ararahiriye ngo noneho ngo ntagire umuntu umuburanira. Umusirikare ni mashini se ntabwo ari umuntu. Oya bizahinduke. Yego tukiri muri Ukraine reka twibaze ubushize abantu baravuga yuko Ukraine igiye gukubitwa igatsindwa kubera ko ibihugu by'Iburayi byamaze gushirwa n'imbunda mbese biri kugenda bitaheze ubufasha nk'uko bikwiye. Ariko aho bigeze ubu turi kubona ahubwo hari ibindi bihugu biri kwinjira mu muryango wa NATO
ubu ngubu Suwede Turkiya iheruka kuyemerera kwinjira muri NATO. Hakaba ari n'amakuru avuga yuko NATO ishobora gukocana na Islael. Ese na n'Uburusiya. Nako n'Uburusiya. Sorry. Urabona ko iyi ntambara ya Ukraine ko turi kubona ahubwo Ukraine twatuzi yuko vuba intwaro ziri bugishirane aho itange no kurasa mu Burusiya. Urabona ko ari izindi mbaraga yabonye cyangwa se biri kwishira mu kaga ko itange kurasa mu Burusiya ko batinyaga yuko mbere abongereza bwati ntabwo twabaheza imbunda nini zatuma Ukraine irasa mu Burusiya, ariko ubu ngubu igurasayo. Urabona intambara zafata urundi rwego cyangwa se ni iherezo ya Ukraine? Ubajije ikibazo kinini cyane. Wowe ubuzi ngo ubajije ikibazo kimwe baje nk'icumi. Kwanza hari relationship hagati ya hari ibijyanye na NATO ubwayo. Abarimo kwinjira muri NATO, abatinjira batagira gute. Kuko urumva nka Swede nyine yabonye ubwo burenganzira bwo kwinjiramo. Kubera ko ubundi NATO umuryango wo gutabana wa Atlantique y'amajyaruguru, OTAN cyangwa NATO, mu mategeko yayo iyo igihugu kimwe cyanza kikindi kinjira, ibyo bita droit de veto, ntabwo icyo gihugu kinjira. No kubera Swede risanga icumbikiye abantu barwanya Turukiya cyangwa se abactiviste b'abanyapolitike bahunze Turukiya kubera inzigo bagirana yaranze yuko Swede yinjiramo, ariko baranegotiatinga ubu ngubu yaremeye kuko hari condition Turukiya no yahaye Swede. Ubu ibyo byose ni ibintu bishoboka. Ibyo rero urumva ni kimwe cya membership ya binjira muri OTAN bigenda gute ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko aho ngaho tukiyari kugira ngo ntaza kuharenga. Ubundi nka Swede ubwayo kwinjira muri OTAN bivuze iki? Ubundi buriya nuko tudafite ikarita ngo tubisobanure mujye muzana n'ibikoresho tubikoreshe. Ubundi Burusiya bufite ibice bibiri by'ingenzi. Hari icyo bita Russia nyine as Russia, kiriya kintu mwita Burusiya mubona ku ikarita. Niyo mpamvu bayita Russia nyirangire mu muryango w'ibihugu bita Eurasie. Donc iri ku migabane ibiri. Iba ku Burayi, Europe, ikaba no muri Aziya. Russia nacyo gihugu kinini ku isi urabizi. Ariko igipande kinini kiri kuri Aziya. Kubera iki Russia ibarwa mu bihugu biri mu migabane ibiri. Russia kiriya mwita Uburusiya gifite ikindi gihugu bita Uburusiya bita Kaliningrad, intara yayo iba mu Burayi hagati. Icyo kintu ntabwo abantu bacyumva, ntabwo bakizi. Agace ka Kaliningrad ni agace k'ubutaka bunini cyane kajya kungana na Uganda. Ni igihugu rero, ni leta y'Uburusiya iri mu mugabane w'Uburayi hagati, kuko Uburusiya bugira imyinjiro ibiri yinjira ku ruhando mpuzamahanga uciye mu mazi. Ushobora kwinjira mu Burusiya uciye mu nyanja y'umukara ivuye kuri Mediterane igaca hariya kuri Turukiya ukajya ku nyanja yo mu Black Sea, ica no kuri Ukraine birumvikana hariya mu mvango za haba kiriya cyambu cya Odessa, ugaca no ku nyanja bita Azove ujya ahantu bita ahantu perezida w'Uburusiya akunda kwakira abashyitsi be cyane, St. Petersburg. Ntabwo St. Petersburg, St. Petersburg ni ku mwinjiro wa ruguru, n'ubundi bukubwire. Sochi ni agace k'ubukerarugendo k'Uburusiya gakomeye cyane. Ho rero ngira ngo aho ni hafi y'ibihugu bita za Georgia, ubwo waciye na za Iran, ni hafi aho ngaho. Aba ni inyanja ikomeye cyane, ibirindiro by'ingabo zirwanira mu mazi z'Uburusiya zikomeye cyane, inyanja bita Caspian Sea. Aho ni mu side yo hepfo. Caspian Sea ni inyanja iri hagati y'ibihugu, ntago ikora ku nyanja ziri mpuzamahanga ngira ngo. Ni inyanja yigiye yiturira hagati y'ibihugu, ariko izengurutswe n'ubutaka n'amataka hose, idakora ku mazi magari mpuzamahanga. I think nuko bimeze. Uwo ni umwinjiro wa mbere. Umwinjiro wa kabiri rero uri ku cyo bita Baltic Sea, Mer Baltic. Mer Baltic rero ni umwinjiro uri kuri St. Petersburg aho barimo kuvuga kuri Russia ya ruguru. Ngira ngo ni naho hafi ya Moscow ugiye kureba uko geography y'Uburusiya imeze. Rero Kaliningrad ni kugira ngo byumve cyangwa dufite karita, uva ku cyo bita Uburusiya bwa nyabwo ugaca mu bindi bihugu kugira ngo ugere kuri Kaliningrad ujye mu Burayi bwo hagati. Uca kuri za Finland, Latvia, Estonia, Norvege, Swede, ubwira musayidi ya ruguru y'nyanja ya Baltike, ukaza ukagera kuri Kaliningrad. Kandi Kaliningrad uretse ibyo nakubwiye ngo bya Caspian Sea, iyo nyanja ya Caspian, Kaliningrad ni irimo ibitwaro bikomeye by'ubumara n'uburozi by'Uburusiya. Ariko izengurutswe nande? Izengurutswe n'Uburayi. Noneho aho Finland na Latvia na Estonia bigire Finland ntabwo irajyamo, ariko Estonia n'iki byose kuko Caspian Sea, Kaliningrad hano imbibi na Pologne.
hari igihe umuntu ajya avuga ariko Polonye ngihorana amatiku n'iki ngo n'Uburusiya ngo bidahana imbibi ngo bihana imbibi kuri Kaliningrad nubwo bidahana imbibi ku Burusiya bunini. Ni agace k'inganda, ni agace karimo amagaze, karimo ubukungu bukomeye cyane bw'Uburusiya. Donc wakwibaza ukuntu Uburusiya bushwana n'Uburayi ariko bufite itaka rinini cyane n'ikindi gihugu kiri mu Burayi bwo hagati. Urumva ni nk'iwa mu rukweto kuba icyo gihugu kiri aho ngaho mu Burayi bwo hagati, nyine Uburusiya bushaka kukirwanaho nk'inyungu zabyo kiri mu Burayi bwo hagati, ariko kikanibona ko Suwede kimara kujya muri NATO na Norvège gizagiramo na Estonia ku rundi ruhande na Latvia na Finland, Uburusiya bukibaza tuzakomeza kumanajinga kiriya gihugu kimeze gute duciye noneho muri NATO, duciye muri NATO hagati. Urumva ubwo hari inyungu zabo. Binavuze ngo NATO ifunze ikitafunga n'amazi magari yo muri nyanja ya Baltique, urumva kuko hari ibirometero utera ku nyanja uva ku butaka bwawe, bikaba byiswe amazi magari wese wemeye kwisanzuramo. Mu yandi magambo rero uko Suwede ijya muri NATO na Finland gizagiramo na za Latvia zagezemo na za Estonia, agace ka Kaliningrad k'Uburusiya gafite ubukungu n'ubutwaro bikomeye kazakomeza kuba nk'akari enclave, akari muri enclave, akasa nk'aho gatandukanyijwe n'Uburusiya, agasa nk'aho cordon umbilical, umurongo, imihanda ya gari ya moshi n'iki byahuzaga Kaliningrad n'Uburusiya bunini, kazaba gasa nk'aho kagize kupire. Kuki rero bitekerezwa kuzavamo n'intugunda niyihe? Uburusiya buzarwara intambara yo gushakisha ukuntu hagira ibihugu bwigarurira kugira ngo bugire direct connection between Kaliningrad n'Uburusiya bugari. Ibyo birasaba iki rero? Birasaba ko hari ibihugu bitajya muri NATO, cyangwa bigasaba ko Uburusiya bushyira imbaraga nyinshi cyane mu kwihuza na Belarus, noneho wava kuri Belarus hagacamo akantu k'agapolonye gatoya kugira ngo ugere kuri Kaliningrad. No Latvia izarasa Suwede cyangwa se Norvège ishaka kugera ku gihugu cyabo kiri mu Burayi hagati. Iyo ni intambara iri presque inevitable. Mu gihe Russia mu mateka ayirangana ya NATO yahoraga ishyira igitutu kuri ibihugu bya Estonia na za Latvia kugira ngo bye kujya kuri NATO, ikomeze kugirana umubano nabyo, ariko ishaka kwisanzura kuri Kaliningrad. Ntabwo isi yose ibona yuko Russia izarekura Kaliningrad ngire kuri Uburayi, cyangwa ikomeze kubaho nk'igoswe na NATO n'Uburayi. Izicira inzira muri Baltic Sea, ihashyire ibirindiro bikomeye by'amato za nucleaire n'iki byose, abwo Abadage bazaba basumbirijwe, urumva? Cyangwa se Uburayi nka kuri yarashirimo gushaka kwigarurira kugira ukuboko kuri Ukraine. Uburayi byanze bikuze buzavuga tereka natwe twisubize Kaliningrad ku ngufu, Uburusiya butuve hagati. Ere urumva ni igitutu ku mpande zombi. Hari ikintu bita iyo umuntu agusumbirije bita mu Kinyarwanda ku umuntu icyugazi. Hari icyugazi cy'Uburayi kuri Kaliningrad y'Abarusiya, ariko nanone hari n'icyoba cy'Uburayi kuba Uburusiya bubwicaye mu mutima n'ibyo bitwaro. So Kaliningrad rero n'ubwo batajya bayigarukaho, igira beramo imyitozo ikomeye bita Zapad. Imyitozo ya Zapad ni imyitozo ihuza ingabo nyinshi cyane ku isi, niwo mwitozo uhuza ingabo nyinshi n'intwaro zikomeye ku isi kuruta n'ibi ngibi Abarusiya bagiye guhura Ukraine natugiye guhuriramo. Izafitemo ingabo 90 n'intwaro zikomeye cyane, ariko Abarusiya bajya bakora imyitozo y'ingabo nk'ibihumbi 200 na Belarus. So urumva ko byanze bikunze Uburusiya bufite imbaraga, turaza kubisorezaho. Ubu bufite imbaraga za gisirikare zisubye nka 5 iza NATO yishyize hamwe mu ntwaro, umubare w'abasirikare n'iki byose. Abarusiya wenda bana bazanyomoza simbizi, ariko Uburusiya bwubatse igisirikare mu myaka 20 gisukubye nka 5 icya NATO. Ariko bose ugiye kureba ubona ko igihe cyose Ubudage cyangwa Uburayi buzashaka kwigarurira Kaliningrad ku ngufu kugira ngo izo ntugunda zive mu mutima w'Uburayi, biganye Uburusiya kuko nguri mu kwigarurira Ukraine, intambara zahitirota kuko mu bitwaro bafite harimo n'ibyakirimbuza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bari baza niba Suwede ikomeje kujya muri NATO, Finland ikazajyamo, Russia ikabujijwe access kuri Kaliningrad iri free, buzishakira freedom yo kujya kuri Kaliningrad, urumva? Ariko kandi Uburayi nabwo ntabwo buzarebera Uburusiya bukomeza kugwiza ibirindiro muri Kaliningrad nk'umutima w'ingabo z'Uburusiya kandi zikomeye ku isi. Either bazarwana cyangwa se bazaganira,
ubwo tuve kuri ibyo ngibyo tuvuga ibyo bihagije kuri Russia na ntuzi. Yego ariko turacakomeza kuri Russia aho umuntu yakwibaza ni kubera iki bari abantu b'i Burayi bari kumwe n'Uburusiya batumvikana n'Uburusiya ahubwo bigatuma baje kwihuza na Amerika iri kure cyane basize umuturanyi wabo niye mpamvu nuko Uburusiya ugiye bashaka kubigarurira. Ubuse reka kubaze mwene so na mwene cyangwa mwene nyoko uri muri Australia nicyo gihugu cyangwa muri Nouvelle-Zélande urumva n'undi muntu utari mwene so muturanye muri quartier ukwegereye cyane ninde umuvandimwe wawe ninde umuntu uri muturanye niwe muvandimwe wawe ubu mugiye kugabana iminani wa umuvandimwe uwo muturanye cyangwa uwo muvandimwe uri muri Australia ukavuga uti nawe twaguhaye umunani. Je numva ko muri musangiye kabisa nagahiye niwe muvandimwe. Oya aho ngaho beshe badukurikiye umuvandimwe ufite muri Amerika cyangwa muri Texas urumva n'undi munyamahanga muturanye utazi naho yavuye umuvandimwe wa Stella komeza kumuvandimwe. So ibyo tubishye muri relationship y'ibihugu rero Uburayi n'amateka bufite bukomeza kugira ikivandimwe na Amerika nubwo yabiri kure kurusha Russia byegeranye. Yego ariko wenda ngusubije mu buryo muri social busanzwe singiye muri politiki ikaze ariko ndakubwira ngo nanone kiri aha ngaha ibyo abahanga bavuga ni byinshi. Kimwe mu cy'ingenzi bashyira imbere bagaragaza ko niko politiki mpuzamahanga ikora. Amerika bivugwa ko yigiramo umugambi wo guhoza Uburayi hasi ku itaka kuko nayo ibubona nk'aho ari umukeba ari kuri positive. Rero izahoza Uburayi hasi gute? Izahoza Uburayi hasi bukomeje kuba umucakara wayo ariko kandi bukomeje gucibwa imbaraga n'Uburusiya. Amerika irabaplayinga ifite ibyo bita double standard politics. Isa nk'iplayinga donc Uburusiya busanga ari umukozi wa Amerika mu gupfukamisha Uburayi. Urumva? Yego. Kuriya kuntu ibisabota za Ukraine, isabota za ndeyande. None Uburayi nabwo bugahora bwibona nk'ubukeneye umukiza witwa Amerika. Ubwo Amerika irabucuruje. Hari umuntu twaganira ambwira ko nubwo turi muri Afrika abantu bandika gisa ntabwo nandika mbisaba bashaka kujya muri Amerika bya visa ka ntuze green card n'iki byose. Bo ntago ari kubujya bimbwiyemo ariko nanone yambwiye ko iyo uri nk'ipari mu Faransa nkuko wumva ushaka kujya Washington na New York no mu Parisien nawe icyo gitekerezo arakigira. Nzasaze ngeze muri Amerika. Nabo barakigira. Amerika biteye imbere. Reka nazaje mu rukubeshyo. Umusirimu w'ipari yageze muri Amerika. Arewe ariko byo bamuvuga ni ibiki? Bazatuvuguruza. Mfite mushuti wanje Eric uri wa Bruxelles ndabizi ibikiganza za kireba. Eri ntago nkubeshyeye. Ugeze niba ari Ottawa niba ari Toronto niba wagiye muri Canada warambwiye uti there is a big difference between Europe and Canada. Kandi ari muri Canada ataragira muri Leta Zunze za Amerika. Eri ndabeshya uri ntore cyane ndabizi wadukurikira. Yarambwiye ati nageze muri Canada sanga ibizi nta nizi Bruxelles. Urumva? Cyane cyane yarashingiye ku bijyanye na doing business. Uko ucuruza uko ukora kutera imbere kugira gute arambwiye ati there is a difference. Ntabwo uzaza kugeranya Uburayi na Amerika. So Amerika ishaka niko bimeze. Amerika ntabwo ari igihugu gitagatifu. Uwo ari wese umunyamerika aba ashaka kuba umucakara we. Ku buryo Amerika ijya yifora uko iri kure igahora icungira Uburayi gutya muri rupe bwajya gukomera ikabukoramo agatendo. Na buriya Donald Trump n'abambara ibi bari ko bivuga abantu ba diplomate bambara basa nkaho Brexit ari Trump ari muyenyegeza. Ngo ba Boris Johnson bave ku mugabane w'Uburayi bukomeze bo wiki nanone. N'abanyamerika bashyiramo imyuka ngira ati mugende mubaveho. Barasi. Reba Amerika n'Ubwongereza birahorana no birimo kurwana muri Yemen bajyana kurwana nta utumye hundi. Aho mwarashyundira bahita harasira. Kuko uzi ko Ubwongereza aribwo bwakoronije Amerika. Nyine ibihugu by'ibikoni bimwe mutashwanye cyane mugirana ubucuti. So nkavuga ngo rero iyo game ni irimo. Iyo Uburayi buri week buzahora buramya Amerika. Trump wese uko yageze kuvuga ati misile zacu zirinda ikirere cyanyu mwagiye muzikodesha nyumvira. Kuko Uburayi kuko Amerika ifite n'ibigo bya gisirikare iracyafite ibigo bya gisirikare mu Burayi. Gakuri ya France ifite ibigo bya gisirikare mu bihugu bya Afrika. Amerika nayo igira ibigo bya gisirikare mu Burayi. Nko mu Budage n'ahandi hakomeye ndetse uribuka ko icyo bita Africom ingabo za Amerika zishinzwe umugari wa Afrika zigira leta majoro hehe mu Burayi mu Budage. Uriya komanda wa Africom kandi umva ari Afrika. Leta majoro hayi komandi ye iba mu Burayi ntago iba muri Afrika. Ukibaza Amerika yabuze ikigo yabuze ubutaka yubakaho leta majoro
muri Afurika bigeze kuvuga ngo bashaka kugishyira mu Rwanda ariko byari amakuru aho ngaho adafite ishingiro. Ndavuga ko nta shingiro afite, bigeze kushaka kugishyira muri Mali naho iryo shingiro sindibona n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. So in fact ubona ko Amerika niko ibihugu bibana, nta sherishushu abantu banabyumve. Ntabwo Amerika ikunda Uburayi pe, nta sherishushu nta n'ibishaka n'Uburayi bukwiye kumenya ko ntabwo Amerika ubukunda. N'ikimenyimenyi nibyo nakubwiraga ndimo mvuga mu kanya, ujya ubona ko Ubufaransa bujya bwicira ijisho Abanyaburayi uvuga ngo tuzahora mu bukoloni bw'Abanyamerika. Ejo bundi bayibajije Emmanuel Macron muri press conference yari afite, ariko akagerageza kubasobanurira ko icyo bagamije si ukuba umuke w'Amerika mu buryo bwa enemy ngo baba banzi, ariko ko bakeneye nabo kubaka igisirikare gikomeye nk'Uburayi, urumva ntibadependinge kuri Amerika. Batadependeze kuri Amerika rero bakigenga, niho nashaka gusubiza cya kibazo wambajije. Nibwo bajya bakabona ko bakora nabo ba balancinga politiki, bakavuga ati ariko Russia dupfa iki, twayikuraho iki, tuyikuramo gaze, ni umuturanyi wa hafi. Amerika dupfana iki, twayikuraho iki ngiki, twayikuraho iki ngiki. Ubona ko eventuellement uko impera n'intuze, ubona ko igihe Uburayi bwagira imbaraga n'icyo Amerika itinya bwajya bwihitiramo umukunzi n'umwanzi. None ubu ngubu bamuhitirwamo na Amerika, ariko Emmanuel Macron afite uwo mugambi. Gusa ibihugu by'Uburayi bigira ibibazo iyo umuperezida umwe afite ingamba undi uje azikuraho cyangwa zigasinzira. Abadage bararuma bagahuha, ariko baramutse bakoze nka budget y'imyaka myinshi nka 50 cyangwa 30 yo kuzabubatse igisirikare kidapandinga kuri Amerika, gusa Amerika ihita bajombamo akandi kantu igahita isenya nk'ibintu byawe bihari byose, kavuga uti k'Ubudage nkamwe wowe ukongera akabacamo kabiri kurundi mwahoze mucitsemo kabiri. So Amerika simbizi, nicyo nakubwira. Ntabwo Abanyaburayi bayoboye ko Abarusiya ari abaturanyi kandi basangiye akabisi n'agahiye, ariko Amerika irabavangira cyane ko babonye ko mu ntambara ya kabiri isi yose aribwo Amerika yigize nk'aho itazi ibibera mu Burayi, Hitler arabusenya, ihita yisubiyeyo yigize nk'umutabazi mucyo bitaga plan Mareshale kujya kubwubaka. Yarabwubatse guhera kuri toilette, ku muhanda, ku mashuri, ku mavuriro, ariko yari bikorera amafaranga. Uburayi bwaje kubyishyura. Urumva bashoye biliyoni 3 z'amadolari, ibaza nawe muri za 40 na kangahe. Izo biliyoni ubu ngubu uzi kubyo ku dolari imeze agaciro ni biliyoni nyinshi cyane, ku dolari ryagiye rita agaciro. Ariko barabyungukiyemo na amakampani yabo yagiye. Ariko Abanyamerika mu bitiki, Abanyamerika bashakira isoko, Abanyamerika abafundi babo, amakampani yabo abona ibikoresho. Amerika irarenze mu bitekerezo, kwemera igashoza ikintu ahantu ariko abaturage babo bakabona akazi, nta kindi kintu yitayeho. Nazo kuriya Hamas na kuriya Israel irimo gusenya Gaza, buriya amahanga arimo kurira bari abanyagaza barimo gupfa, ariko buri ibindi bihugu birimo kubona amasoko kuzajya kubaka ari amantuza. Abenjeneri babonye akazi, biriya bitaje bazabyubaka nko mu mezi nka 6, ariko barimo kuruka ingati. Ubu barimo kureba iki, bo ibitekerezo byabo biri ku masoko y'abazajya kubakayo, bashakira isoko abaturage babo. Ntugiye kumbaza ngo se kuki batagira impuhwe z'abapfu. Isi ntabwo igira imbabazi, bazababwira kangahe. Amerika rero urabona Uburayi nk'isoko rihora riyipfukamiye, kandi nuko Amerika politika yayimeze. Muhore mupfukamye, muhore mutinya Uburusiya, mubone ariko twababakiza. Ubwo ngubwo na za Islael zajya zamenya ubwenge nyuma ko zahindutse ikibuga cy'intambara. Nese umuntu ugufasha agufasha guha imbunda cyangwa agufasha guha amahoro yo kugira ngo uzabone amahoro arambye. Buri Amerika igireka abategetsi nka Zelensky barabakomediye bajye ku butegetsi, agenda atazi politike, ariko komediya nuri aho ngaho bamunyure muri humye, basenye igihugu cye, bajya mu handi muri abo ntuzazirashisha handi. Dusozo bya Amerika aho ngaho mu makuru ari hanze mu Ghana Afrika tuyasoreze muri Islael. Muri Islael ubu ngubu amakuru ashushe nuko bagiye kujya mu ntuze ya murukiko mpuzamahanga rugiye kureba ku byo South Africa yashinje Islael ko yakoze genocide muri Palestine, mbese muri Gaza. Umuntu yakwibaza ni iyihe mpamvu Afrika y'Epfo ariyo yahagurutse ivuga ko Islael gukora genocide muri Gaza. Kubyibaza biragoye n'impamvu yabyo, ariko Afrika y'Epfo ni igihugu gifite amafaranga menshi, ni igihugu gikize, gifite ubwigenge bwacyo mu kwigenga. Nta dodo beto bifite.
nta veto bafite ariko ni igihugu kiri mu bihugu bikize ku isi. Mandela hari ijambo yavuze ko nta munsi n'umwe bazigera babona Afurika y'Epfo ikiri umukino wa munyangire, kandi ubundi ibihugu ku isi bikunda gukora umukino wa munyangire. Niba nkunda na Amerika icyo Uburusiya buvuga wapi, niba ndimo kwaha ko Uburusiya icyo Amerika ivuga wapi. Suko bimeze kuri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo iri muri BRICS, ibihugu bitanu byabaye na byinshi, hagiyemo n'ibindi, za Ethiopia zagiyemo n'ibindi bihugu. En fait Afurika y'Epfo ifite amafaranga, ifite ubukungu buhambaye, yigeze no kuba igihugu gifite ibitwaro bya kirimbuzi, nuclear power, barazisenye muri za 40 na kangahe, niba ari 90 gutyo, 8 gutyo. Afurika y'Epfo yo yemera urukiko mpuzamahanga na Israel ikarwemera. Icyo yapuritse igashyira mu bikorwa n'uburenganzira bwayo bwo kubaza niba aba Hamas ikoze ikintu gute umugaza wundi aza kubyishyura. Impinja zirabyishyura gute? Ni impamasi, abasaza ni aba Hamas. Hamas ni ishyaka, ushobora no gusanga muri Gaza bose atarabagwana shyaka ba Hamas, kuko harimo n'ishyaka rya Fatah. Urumva riba ari Islam Fatah, I don't know, ari jihad, ntabwo ari Fatah nako, ni irindi shyaka ririmo ntaza kurivuga izina ritari ryo, ariko ntabwo rifite abayoboke benshi muri Gaza nka Hamas. Noneho hari n'umuhamas udafite ahabogamiye, utemera n'ayo mashyaka. Urumva none arimo kurya amasasu n'amabombe aziriki. Korabwiye ngo baveho bagiye ko batafunga imipaka warafa, baravuye ngo bajye mu nyanja kwihahura muri Mediterane. Ni ikihe gihugu kizi cyemera kwakira abantu muri Gaza imipaka, Israel igafungura imipaka abakanga kugenda? Icyo Israel yakoze no kuvuga ngo muve muri Gaza y'amajyaruguru ngo muhungire muri Gaza y'amajyepfo hari ya nkambi ya Khan Yunis. Urumva none naho yarahateye ibyo bintu koko. Wetse Afurika y'Epfo ibona ukuri nguko undi muntu utagushyira hanze ninde? So Israel iziregure rero, yohereje n'abajaji bayo, abacamanza bayo, iziregure imbere ya Afurika y'Epfo, ariko biriya byose byagungiye gukorwa n'undi muntu ushyira mu gaciro. Nkabona ko South Africa ari igihugu gikomeye kandi cyane ari amateka yo kuburanira abantu barimo gutotezwa ku isi, kubera ko nabo banyuze mu karengane ka apartheid, babona ukuntu barenganye, isi yose ikabita ibyihebe, isi yose ikabamagana. Ntekereza yuko kwanza abantu banabyumve, South Africa ari inshuti na Israel, ndetse n'Abayisraeli bagiye bafasha Abanyafurika y'Epfo mu kwigobotora buriya byampatse ibihugu. Ariko Afurika y'Epfo ikavuga ko idashobora kwihangana kubona ngo nuko muri inshuti urimo gukora ikintu ngo ntabwo ari bukwamagane. Ni politike yayo Mandela yabasigiye n'umurage yabasigiye, barakwamagana uko byagenda kose. Ibyo abantu kuvuga ngo Afurika y'Epfo ngo byagenze gute cyangwa yashize isoni, ntabwo ariko bimeze. Kandi inyito ni devoir, ingiro ya Afurika y'Epfo, hari n'ibihugu by'Uburayi bitangiye kwigaragaza nkaho bitakemeraho Israel igejeje biriya mirwano. Wabonye ko Joseph Borrell ni ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'Uburayi, nawe amaze iminsi ajomba ibikwasi Israel, avuga yuko ari nayo yateye inkunga mu mafaranga Hamas mu ishingwa ryayo. Wabonye ko Antonio Guterres ni umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Loni, nawe arimo gutabariza abantu muri hariya. Wabonye ko Abafaransa bafite position barimo, ndetse ubu Burayi muri rusange burimo gusaba ko habaho leta ebyiri, Palestina na Israel, bibana mu mahoro. Nubwo Netanyahu yabyanze, ariko aratera imigeri ku mihunda, ibyo yigira byose nibakomeza kumushyiraho pressure, Israel izemera yuko izo leta zibaho byanze bikunze. Nuko gusa bizateza ikibazo, kuko ntabwo Israel yemera yuko Yerusalemu iba umujyi ugabanywa n'amaleta abiri. Mu gihe Abanyapalestina bavuga bati natwe ni kapitali yacu. Bamwe bafata uriya rusengero, Abayahudi bakarwita gutya, abandi nabo bakarwita ko ari urusengero rwabo. Ibyo rero bazabipfa, kuko Israel igira intego ivuga ngo Yerusalemu ni umujyi utagabanyika, c'est une ville indivisible. Ibyo rero bashobora kubirwanira nk'imyaka 500 cyangwa 1000, ariko n'Abayahudi n'Abarabu baremera kubirwanira. Kandi aho isi igeze uyu munsi birimo kugaragara yuko kuvuga ngo ni igihugu cy'igihanganye mu gisirikare ngo tuzi kurwana turi Abayahudi, n'Abarabu ntabwo ari injiji, nabo bazi kurwana. Niba Israel irwanya amezi 3 n'iminsi irenga, ubageza ku munsi ngira ngo w'109 w'intambara, niba turi 110. Ubu ngubu Israel irananiwe kurwana na Hamas bikabiranya amezi 3, kandi yararasha Abarabu iminsi 6 yonyine ikabatsinda muri 37. Birakwereka ngo nanjye ndabyara umuhungu. Ntabwo ariko namagara igeze ubu ngubu ariko ngo turi Israel ngo tuzi kurwana twenyine. Ubu hari cyo bita tutorials kuri YouTube. Ushobora kwiga gukora misile kuri tutorial wicaye kuri computer wawe muri Gaza iwanyu,
ukiga gukora misile, ukiga gukora drone wicaye iwawe. So Israel izamenya ko ibintu byarahindutse, ntago abana bakiri babandi ba kera, new generation yabo ishobora kwirwanaho. Urumva? Yego. Nidahindura ingamba ngo yemere iby'amahanga yigiramo inama, biza kazayibaho. Yego. Nawe ntago izatuza. Gusa ino ntambara abantu bayishyiramo ibintu by'amadini, bakavuga ko ngo uzashyiraho akadomo, yaba Yezu yaba Mariya, ntumbaze uwo ari we, ariko n'uruhare rw'amadini nabo babifitemo uruhare. Ubwo ngubwo simbizi, uzajya kubaza Gitwaza wimbaza ngewe. Yego, tunasoreza aho ngaho ku bijyanye n'ibya Isirayeli, reka twibaze, ese ngo urukiko mpuzamahanga rwateranye n'umunsi urabona buri bwemeze jenoside, ko tuzi ko abanya-Isirayeli, abayahudi bagira imbaraga mu rwego mpuzamahanga, bari bwemeze ko iyo jenoside koko yakozwe? Hari ikintu nshaka gukosoraho abadukurikiye, cyangwa se niba atari n'amakosa bakoze bazabereka kubikosora, ariko ni ikintu nshaka kumvikanisha. Turafasha kumva yuko Israel irimo kurwana ubu ngubu, ugahita uyijyana mu nkiko, ariko ntujyane mu nkiko na Hamas. Buriya ni ikosa South Africa nayo yakoze. Yagombaga kurega Israel ikarega na Hamas imbumbi, kuko ntabwo Israel yapfuye gutabara muri Gaza itarashweho. Israel nakwiye kwiburana n'umurambo wayo, kwicira abaturage 1,200 bakagira ngo bazagenda gutyo gusa itihoreye. Na Afrika y'Epfo iramutse hari abantu bagabye igitero muri Johannesburg, Durban cyangwa Cape Town, abantu bakaza mu mato bakica abaturage baye 1,200, ikamenya aho baturutse, nayo yabakurikira. Ubwo nayo ikazategereza ko Israel izayirega ko yisha abaturage kirimo guhora. Ni igihugu cyose, urumva? Nubwo wakwambuka Goma ukakora nk'ibyo Hamas yakoze muri Rubavu, hari ibihugu byahita bigukurikira moja kwa moja, aho Israel iratize. Nubwo watera Dar es Salaam muje mu mato mugasenya icyambu cya Dar es Salaam, ukica abaturage 1,200 muri Dar es Salaam, Tanzania yagukurikira. Wabikora Uganda, wabikora Maroc, wabikora Senegal, kereka wari ndaniwe ntambara gugira. So Hamas yakoze pompage ku Kamashu itera Israel igira ngo irimo gutera gahugu k'imvugo rimwe. So hari ibihugu bishaka guhisomo Israel ngo ari kukurikira gutya, ugahora gutya, ukarwana gutya. Ibyo ni Israel yo kupanga urugamba rwayo, ntago ari South Africa yo kwiyigisha. Ni nacyo kibazo si dufite muri no minsi, ntago abantu bari fair. Gutu ujya kurega Israel ngo yakoresheje imbaraga z'umurenge muri Gaza, ariko ntuyitwarira icyarimwe na Hamas ngo yibaze ijya gutera kibbutz, urumva? Ijya gutera uriya mudugudu no kurasa ibisasu. Ubu Hamas imaze kurasa kuri Israel ibisasu 13,000 bisaga, kandi buri gisasu gishobora kwica abaturage cyabaye successful, nticyabura kwica nk'icumi cyangwa 20. So umuntu uri aho ngaho mu marangamutima na santima ze arimo kureba ngo Israel imaze kwica abaturage 25 baba muri Gaza. Ese ibisasu bya Hamas iyo bitaza gusamwa n'ibya Israel, iyo byari kwica bangahe? Iyo buri kimwe kitwara 5. Yego. Nuko isi imeze y'iki gihe, abantu bareba gusa ku ruhande rwa lisansi nike, ntago bari sanse inverse. Ngiye ntago ku Mareshale imeze rero. Nari gutwara Israel mu nkiko ngatwara na Hamas bakaburanira hamwe. Niba utabishoboye rero, reka kujya kuvuga ngo ndi South Africa, ahubwo South Africa ipeze nk'irimo kubaka diplomasi judiciaire, ngo yerekane nk'igihugu gishobora kurega ikindi gikomeye biburane. Buriya irimo kwubaka ikintu kimeze nka populism mu bintu birimo kugwama abantu. Simbizi uwareze yarareze, n'irindi shyanga ryahaguruka rikarega Hamas. Yego. Ariko igihe cyose zizakomeza kubona Israel nkikora amanyanga kandi nta burenganzira ifite. Muri amani ngo bashyizeho restaurant ngo itariki 7 zo kwa 10 yo kwiyibutsa ubutwari bw'abahamas. Mossad izayirasa, urumva? Nibakomeze bakora ibyo ngibyo. Ntabwo ikibazo rumbaje ngisubiza rero, gufata igihugu cyakorewe jenoside, urumva, ukagishinja jenoside, ntabwo birabaho ku isi. Ubwo bizabibaye ubwa mbere, ariko biragoye kugitsinda ubiganisha aho ngaho. Israel yakomeza kwereka ko ifite defense na droit de défense yo kwirwanaho kugira ngo ahubwo Hamas itayirimbura, ikabikorewe jenoside kabiri. Jenoside ya mbere yakozwe na Hitler n'abanazi, ariko indi ishobora gukorwa n'abahamas n'abahezbollah. Israel izagenda yisobanura muri ubwo buryo. Erega iri hagati y'amashyanga ayihiga, none se nitarwana bizagenda gute? Kwica Abayisraeli 1,200 gusa ngo muzagenda kuryo gusa? Na Afrika y'Epfo nakubwiye ngo yica abaturage bangana kuriya, kandi ifite amateka nka Israel ifite, ntabwo yabyihanganira leta yambuka ikajya kurwana. So abantu barekere droit de défense y'Israel, urumva? Ariko banarekere uburenganzira abagazawi batari muri Hamas. Israel ifite urugamba rukomeye cyane rwo kurwana
ariko idahutaje abaturage. Yari kubikora gute rero? Uko yari kubikora sinkuzi, ariko niba na Hamas yarubatse undergrounds zica munsi y'amazu nk'aha twari turimo dukora ikiganiro, ikaba irimo inyuzamo amakamyo, inyuzamo ibisasu, ikajya ifite ukuntu yubaka biriya byobo, hejuru ikagisakara, igahita ikuraho isakara ikarasa imisire nk'ijana, ikongera igasakara. Nose ubwo Israel yabigenza gute itarwanya muri ubwo buryo? Sindimo kwirengera, ifite amanyanga pe, ariko na Hamas ifite andi. Umuntu utazabivuga gutyo wese azabugamye. Wabakiza gute ahubwo? Wabakiza isheshaho leta ebyiri, buri wese yigengaho n'undi yigengaho. Urumva? Umwe akigenga iwe, undi akigenga iwe. Otherwise bazarwana mpaka igihe Kristo azagarukira. Yagaruka akahagarara mu bicu, yagaruka ahagarara hehe hose, bazarwana mpaka. Reka ibyo tuzabigarukaho, reka dusoreze aho ngaho byo muri Israel, kuko tuvuze ko nguko ngo leta ebyiri azi ko Israel ikijaho abara bose baragurutse bajya guhitera atashaka kwiba hariya.